Trubor nakaslem jong Nongsan Hima. MDC ke Mawson Ram constituency ubade Presiden ke NPP Mawson Ram block ulapan pa budon jingkerman baka samla bakat do jong ba cham sangpliang kabanya hap sieng krung kandai ha kaseng NPP yagini ki kentien ulapan pa ba jingkren priang burom yo ba cham sangpliang ha ka jingelang ke NPP ha shalong ha ka jingedan nang ukondot ki sangma kamu Presiden kaseng NPP uba Alvin udon jingkerman baka jingtrelang kini ki Arnold kinong yalam kapen klanya ke NPP ha Mawson Ram constituency wat kejelahi berok kawai. Kani jimpen pau ba Alvin, kala bandai bu ba jam sangpliang. Ula job ya ke MLA nak seng Kongres, ula rung sya ke TMC, ula yakun ya ke election MLA barang sudap nak seng BJP, bat mentau ula rung sya ke NPP. Ui jengai, amdai namenta jomno, hanre namenta ka jimentoy, jong ki pa, jong ka konstituensi ke jungi. Bat ngarang ong menin, ba ngayero ini orang ba namar nga kampoy perkhat ba unwan ban join shibon ki jingtmu ngidon shibon ki proposal bangila ay ka sarkar naman ta ka roy ka par jong ka constituency ka jongi ngindang ya trelang ngindang ya bodin ba ngindang ay ka jingsakri ka babhatam naman ta ka Mawson constituency ka jongi but nga kerman ba lese kane kasamla NPP kande kasamla ka bakaddo jong iba sampliang bat nakermenru ba kande kasamla ka bani habs ingkrong bat I kaddo kadwai tang ini kentin bakandiat na kalian ka jonga kublai sibon ni baro